سلام كم يتغنوا زي خبركم تخاتلتين لو معن زبلكو على توزيع حيزلكم مسير لو خمت لومود لايك مقبار جمروا حدش يحركينكم سبسكرايب يترسعوا سامو داتام سيصنحوا مجمر حبريتا اسرائيل لابرئيس ختمه دوحة متقع تفصيما اسرائيل بالعيد قطر متقعت اير كم زكايده تفليطا اتي برئيس ختمه دوحة زتفصمه دبداب نمرحة فلسطين جوجله حماسن زنصاصريو سراويت اسرائيل بزهابو حبريتا اتنصور متقعتي لعلوت مرحة حماس علامه زغبره منبارو تقيسلو اتم مرحة حماس بزعبا مقراط تخسي اب قزا نمزرراب اب اخيبا منبارومي زغل زلو قرمت متقعتي اب لعل سيفيلاوان كورد نزخل غدات نموغاد سغمت توسيديو حدا خبو دما انصاصيرو زهرم تتوقاسي متقامن توسخ سلاوا حبريتانيو يبلت سراويتا بمغلصيو بتمتقعتي زي تقطعت قطرغن قلع تحست عالم لخو حقتاتيو كتبل كونيناتولا عفنيا ميستر غدات توصاي تاغر اب زهبو غبر ملسي نتمتقعتي بتري كم زنقفو غليصلو دكتور ماجد الانصاري كم زبلو منبر ابايتي بتمتقعتي كم زتهرم بمتقاس تدبداب نتي اب رئيس ختمه قطر دوحة زركب ابالات بوليتيكاوي بيت صحفه حماس زركبلو هنصا علامه خم زغبره ابريو هاجر قطر نتمتقعتي بتر تخننو نزا حلافنت زغودلو بحريات اسرائيل نصتا اتزوبا نمحماس تغبرو زلا يخون نصتا لولاونت زنصاصره تغباراتن كم زي تتصاورون ترغاغز ملو تحسونتي بسراويت اسرائيل زوصه مغلصي كم زي مسل حالتات مكلخال اسرائيل تكال صتا اسرائيلن علامه زوقع لعلوت مرحتي اشبرت ودب حماس زنصاصره متقعتي اكايدوم نعمتات زوم ابالات مرحتي حماس نسرحيت نايتي اشبار ودب زمرحو نتي بشوعته تقمت 2023 زي تفصمه جاملاو قتلت قطاو حلافنت زسكمون نتي انصار هاجر اسرائيل زكاير كينات زودون زمحدرون يوم قدم متقعتي اب لعل سيفيلاوان كورد نزخل غدات نمو وقاد سغمتي توسيريو حدا خبو دما انصاصيرو زهرم تتقواس متقامن توسخ سلاوا حبريتانيو حالتات مكلخال اسرائيل تكال صتا اسرائيلن نتنا شوعته تقمت متقعتي حلافنت زسكم اشبار ودب حماس نمسعر سرحيتاتهم بقراصنت كقصل يخبل اتمغلص يطنقق وجل حماس بوغونو مرحتو علامه متقعتي اسرائيل كم زخونون حبيرلو محزان دغافيتن حماس زخونت ايران نتي ابدوها زتفصمه متقعتي بمخنان نهاجراو لولاونت قطرن تدرادرت فلسطيمن زغهس يختبل تقايما بخال وغن امباسي امريكا بقطر نتوم ابتا هاجر نزركبو زيغاتاتو اب وحس بوتا نخعقبو ممرح وصيلو قطر مس ግብጽን አሜሪካን በመተحبار ነቲ አብ ቃዛዝ ካይዘሉ ኹናት ዶን መባል ምቁራጽ ተኽሲ ነኽግበርን ነቲ አብ ሞንጎ እስራኤልን ሐማስን ዝግበር ዘተ ከተሳለጽ ዝጸንሐትያ ላዕለዋይ ፖለቲካዊ መራሕቲ ሐማስ ንነዊሕ እዋን አብ ቀጠር ከም ዝጸንሑ ይፍለጥ እታከም መንጎኝነት አጣዓራቂን ትፍለጥ ቀጠር በሰንኪ ምስቶም ንሓድሕዶም ዘይቃደው ሓይልታት በዘለዋ ዝምድና ግዳይ ክትከውን ትረያ በዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ኢራን አብ ቀጠር ዘሎ ወታደራዊ ማዕስከር አሜሪካ ዘነጻጸረ መትቃዕቲ አካይዳ ነይራ ዋሽንግተን ንእስራኤልን ንምድጋፍ ንመደበራት ኢራን ድሕሪ ምድብዳባያ ቴህራን ግብረ መልሲ ክትህብ ተገዲዳ አብ ጠቃ ከተማ ዶሓ ቀጠር ንዝርከብ ወታደራዊ ማዕስከር አሜሪካ አሉ ዑደይዳ አብ ማእከላይ ምብራቅ ንዝካየድ ስርሒታት አየር ዋሽንግተን ቀንዲ መዋፈር ኮይኑ ዘገልግል ኮይኑ 18,000 ወታደራት አሜሪካ ዘዓስከሩሉ እዮም ጀካዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪጣንያ ኪር ስታርመር እስራኤል አብ ልዕሊ ዶሓ ዘካየደቶ መትቃዕቲ ንልኡላውነት ቀጠር ዝጥሕስን አብ መላእቲ ዞባ ዝያዳ ዘይምርግጋ ከስዕብ ዝኽእልን ስለዝኾነ ይኹንን ኣለኹ ቀዳምነት ክወሃቦ ዘሎ ቁልጡፍ ምቁራጽ ተኽሲ መፍታሕ ጆሆታትን ናብ ቃዛ በብዝሕ ረድኤት ምእታውንዩ እዚ ጥራሕዩ ነባር ሰላም ዘምጽእ ፍታሕ በመባል ጽሒፉ ናብ ከላ حبريታ ህዳሴ ግድብ በዋግዒ ተመሪቁ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ዘዓብየ ግድብ ሃይድሮ ኤሌክትሪክ አመሪቃ አብ ስነ ስርዓት መምረቅታ ዝተፈላልዩ ጎራብታ ሃገራት ተረኺቦም ፕሬዝዳንት ጅቡቲ ዑመር ገለ ፕሬዝዳንት ደቡብ ሱዳን ሳልቫኪር ፕሬዝዳንት ሶማሊያ ሐሰን ሼክ መሐመድ ፕሬዝዳንት ኬንያ ዊሊያም ሩቶ ቀዳማይ ሚኒስትር ባርባዶስ ሚያ ሞትሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ስዋቲኒ ሚሶድ ላሚኒ አብ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት አፍሪካ መሐመድ አሊ ዩሱፍ ምክትል ዋና ጸሐፊ ሕብራት ሃገራት ፈጻሚ ዳይሬክተርን ቁጠባዊ ኮሚሽን ሕብራት ሃገራት አፍሪካ ክላቨር ጋቴቲን ካልኦትን ተረኺቦም ኣብዚ መረቕታ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ዝቕፅሉ ሒደት ዓመታት ናይ 30 ቢልዮን ዶላር ሜጋ ፕሮጀክት ከም ዝጅምሩ ኣፍሊጡ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ንስነ ስርዓት መምረቕታ ህዳሴ ግድብ ኣመልኪቱ ኣብ ዘስምዖ መደረ 6 ዓበይቲ ፕሮጀክትታት ወቃዕዎ ገይሩሎ ካብዚኦም ድማ እቲ ንሰላም ዕላማ ጥራይ ዝውዕል ዝበሎ ህንጸት ኒውክሌር ፕላንት ኣብ ቀረባ ከም ዝጅምር ኣፍሊጡ ኢትዮጵያ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ህዳሴ ግድብ ዝመጣጠን ሰላማዊ ዕላማ ዝውዕል መመንጨዊ ሓይሊ ኒውክሌር ክትሃንጽ ክትጅምር ኢሉሎ
እንተኾነ ብዛዕባ እዚ ፕሮጀክት ሓበሬታ ይሃበን ኣብዚ ቀረባ እዋን ግን ምስ ሓላፊ ኤጀንሲ አቶሚካዊ ጸዓት ኣብ ቤት ጽሕፈቱ ከም ዝተዘራረበ ይዝከር በተወሳኺ ድሕሪ ሒደት ሰሙናት ስራሓት መጻረዪ ነዳዲ ክጅምር ምዃኑን ኣፍሊጡሎ ኣብ ድሕሪ ሒደት ዓመታት ክጅመር እዩ ዝበሎም ዓበይቲ ፕሮጀክትታት መፍረግ ጋዝን መስፋሕፋሕ ማዕርፎ ነፈርትን ህንጸት ኣባይትን ይሎ ባለፉት 5 ዓመታት 74 ትሪሊየን ሊትር ውሃ መያዝ ችለናል 74 ትሪሊየን ሜትር ውሃ ማለት ምን ማለት ነው ያላችሁ እንደሆነ በአንዳንድ ብር ካሰብነው 74 ትሪሊየን ብር ማለት ነው የለም በዛ አስወደድከው ካላችሁኝ በ50 ሳንቲም ብናስበው 37 ትሪሊየን ብር ማለት ነው አሁንም ተጋኗል ይቀነስልን እንደ መርካቶ ንግድ ካላችሁ በ25 ሳንቲም 17 ትሪሊየን ብር ማለት ነው ዛሬ የኢትዮጵያ ጂዲፒ 15 ቢሊዮን ብር ስለሆነ ንጋት ከኢትዮጵያ ጂዲፒ የላቀ ሀብት ይዞ የመጣ በመሆኑ የኢትዮጵያን ጥልቅ ጨለማ ጥልቅ እንቅልፍ ያነቃ በመሆኑ ንጋት ተብሏል ኢትዮጵያ ተረጂነቱ አብቅቶ ረጂ ትሆናለች ገደሉን ተሻግረናል ገድል በህዳሴ አትመናል እኛ የትናንትናውን ታሪክ በመናገር ስለ አባይ በመናገር ስለ ህዳሴ በመናገር ስለ ንጋት በመናገር ጊዜ አናባክንም ይሄኛው ፋይል ተዘግቷል አሁን በሚቀጥሉት ጥቂት አመታት የሚሰሩ ዋና ስራዎች ከብዙዎቹ ጥቂቶቹን ለመላው ኢትዮጵያውያንና ለኢትዮጵያ ወዳጆች ለማብሰር እፈልጋለሁ ኢትዮጵያ የህዳሴን ግድብ የሚተካከል ለሰላማዊ ዓላማ ብቻ የሚውል የኒውክሌር ፕላንት በቅርቡ ስራ ትጀምራለች ኢትዮጵያ በአፍሪካ ግዙፍ የሆነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስራ በቅርቡ ትጀምራለች በጥቂት ሳምንታት የመጀመሪያው የጋዝ ፋብሪካ ይመረቃል በዚያው ቀን ከመጀመሪያው የጋዝ ፋብሪካ በሳይዙ በልኩ ከ10 ጊዜ በላይ ከፍ ያለው ሁለተኛው ጋዝ ይጀመራል በዛው ዕለት ለዘመናት ስንመኝ የነበረው ነዳጅ የማውጣት ፍላጎታችንን ህልማችንን እውን የሚያደርገው ሪፋይነሪ በአንድ ወር ባነሰ ጊዜ ውስጥ ስራ ይጀምራል በዚያው ሰሞን በቅርቡ የተፈራረምነው የማዳበሪያ ፋብሪካ ስራ ይጀምራል በሚቀጥሉት 5-6 ዓመታት በትንሹ 1.5 ሚሊዮን ቤቶች ለኢትዮጵያውያን ይገነባሉ በድምሩ ከ30 ቢሊዮን ዶላር በላይ ሀብት የሚፈስባቸው የአፍሪካን ልጆች ቀና የሚያደርጉ የኢትዮጵያን ብልጽግና የሚያሰምሩ ሜጋ ፕሮጀክት ያልገለጽኳቸውም ጭምር ከፊታችን ስላሉ ሉም عن زبلنا مدب ዝመስል ነይሩ ክሳብ ዝቕፅል ሰላም